Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di forong Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na forong Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 Nisambul binaka. Se kwengo na pakalele kanino ande tukutu kwena mbungi ndindai. Elutu ne wili ni mbasulawa ene 5% maina Januari kina September ni amba kiongo gona bikai bagarita kana ministani tatangumaki ini esure ratu enanga une vostu kina songo ni pass out weir na runan rau kalimono bisabo ena soba na mataka ndindai. Elaure telangani lutu ena ndona pasende na wili ni mbasulawa iena non rando basa urarata ina marama kina ngone tumbu tungana kene wili. Esaba kaungeti na ubisonko mernanga raba wabinaga na non ritabi ena buguni kena maroro ina lawa ena non tapanua. Epaka matata takani kuona matambosi ni Civil Aviation Authority kina komiti ni palimendi na non roto itabi membaleta na tatangumaki e mali walala. Tuguna kena CAF Controller Air Safety George Tunreu ni ruimbimbi na kena turba gina buli membaleta na tikinongo wakambimbi ena kena pageduri na bibagarara mataki e kureni tigo telangana lawa e birkotori kina kambani kandondonu mena muri. Esana rongo ditigo na bulo mayongo na nona kerembele mauti na leo ni bonua mai New Zealandi o Muhammad Rahis Yusuf ka kila kasamita kitiko ni lamba tiratu endo na mata bubale mai nandi ena bulo kusita ese tortigo mai pagabesu Yusuf ena bulo sauti kartu sambiuta patani kuwa na beka boibola membaleta na kisi na tambana ni bembi tagini matani tu beti kitiko Yusuf ena 5 Natal ni lamba kena 2 Natal ni sasanga lamba kila kasamita kini ena maliwe ni kerusuka 5 kini kerusuka oni singani okusita o Yusuf e alambate kina natura ngata-ngata pamatai o Nirmal Kumar kina nona lewe ni vale o Usha Devi na luben raungane lewa emba kitolu sanul kaba o Nilesh ni Kajal kina ruo na lube Kajal o Sana ke Samara ya kunena ngondatu na lewe ni bubalongo e no sorry Highlands mai nandi tomani talitigo na nona tori talitigo wabesu o Yusuf e na ngaunongo. Kinangito e ruo na dorbo e na nonda panua e sa kadi baginadan rau mero na mata taga na nonda mata timi ni Fiji Mbati e na sota kina timi ni Samoa e na mateningito e na sota ni Rugby League World Cup e na mbungini kuwa penioni tangi tuimatua tangi tuimua ke maika tunrabu e na beto manitigo ke rato na vitu na dorbo lewe ni Mbati e na sota na makiongo e na liu takatigo na nonda mata timi o Kevin na ingama toka talanga o apisei Koroisau, Maika Sibo, William Kikau, Wanga Blake, Braden Williame, K. Taane Milne. E oka talitunga na timungo na kapitan ni Fiji Prime Minister 13, Luke Nandurtalo, Jose Lalawa, Peneya Leveleve, K. Isaac Lumilume. Mwedhabe kiri na pagaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rano na semana steseni na Radio Fiji 1, Kinambula FM. Ni pagkatingo binaka. Bula na lang ko siya do talita ka wala ronga sirma ko na do Fiji na kasi. Bula, ya Veronica Melotoka. Do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na zango merre telawa, go ngai tabua. Ando talita kana ronga na Radio Fiji 1 nando mai biti. Bula, go ngai no ke imba, ando talita ka wale na warong na Radio Fiji 1 ena do mai na wale. Ano zango saniter kuati. Ando talita ka bakalebu na ronga na Radio Fiji 1 eno sorry. Radio Fiji 1 nando mo ibiti.